intimi sofo betima fa kwamboni bi so a bully members unlawfully way apisika e de ayo no ahoyi na otika papem na sonda na bubu asonda na tete sonda na ya apata na ne car bi a 5 billion 2 billion car na otimu a me ho questions ebusa sofo bi be material painful so obi is sofo bitikem na sofo no nyame afre no na onu kita inshira safwa nyame fa no so kasa nyame fa no so ema nipa mposesa no ti nyame ndi ni shan kakra na obura we Ghana ni na go Ghana ni sofwa na taade atetea ana presby ni sofo Roman sofwa tele wati ne shena edinka yegidi ni nyame ehira edinka be ofe na sofo ni nada ena omude ataade betetie edi akugina Sunday nyame kwa ompelesa oti ni wo tini ni kwafua na fofo minti na fofo sesa dieta ene se te sana gi nyame di na kwa asori bi akobi gi nyame di na gi di se onyakopo ni pa bi se na taade tete na sebe odi chele wate na njiwi ase na eye wo fedia ene no ka se nyame nhira wa nyimi ma fenya me Yesu Kristo se me kra ma je kwa me nyankopon me nyame adwuma ana me di sofu ha no yentim ye me nyame adwuma obi e adwuma chi obi a abro ene adwembone ne asisie ene ntro no buli wo man no ana se wo buli ni family ana o disturb obi osisi obi ono me nyame adwuma obi oso ntosi ton obi oso nyado aton nyame nyame adwuma obi e nyame adwuma 2 King chapter 12 verse 4 no tell you say yenyi sika ni fa manifo no nchai nyefa pempa masoro fie ba bi musa ya agwago to wakoto Land Cruiser 10 billion na utim no asonda ya pata a big controversial a big caution to use of one Abusiafo me mamo akwaba edeba Xposed yeso onua bema limo elikem kwame amega ena matwen abel na wotwe a atwemu na muhu se ewo Ghana afedie se mimbodin anase asem na aba entini na ye cheche yadwen empempin no se Ghana ni ehwe social media ana ohwe TV so no hu so osofo esiesie no ho osofo tika bi mu osofo esifie bi a wase hwe akoje check members ni sika offering ena odi abon ho apo ena wenya no ho itinye no no amankofo bebre rise bisa question na de betwa nso no kura amankofo kasa bebre ni se ebre twemu ya ena alpha hour abrantie ya onyankopon afren so wonya adwuma na onhu se enipa se na ya bompaye ewo wiase ya be enipa ya bompaye so nipa se na ya so le ahomache bompaye oso eboto ofe ya member life wo data because Ghana when say midnight bundle it unya join na one na bompaye ena nkofoma testimony when na one of a program wo ye na em say bia minim say check member bi na twa yo teden na ne correction bua kanfa so ewo na ne table so ne the counting machine be ye 3 count we ena nkofo bi muso afa sa picture no ena dey nam social media say me kan Ablanti be more than 3 years enso they say munhwe sika wo make wo de no onya no ho iti ye bisa wo ya twembe odifo bi odipo nyankopon afa no wasra ne ngo wasra ne ngo no fa ya sa tumi kwa anhye ne nsa odi nimdie ni nyansa wase di okita nimdie ni nyansa no okita adie ni na enu tuwo no ene ya twen aben no si ye bebisa no osofo wati asore na ano no ne nyuma ene sen ena Christopher okra ye di osofo echi a ede ne den ene wo si ye hu enti ene nyabre ne tenase mesrew anse ne beto aso subscribe mame na share video eye nsem a etwe wadwen no ye di wa ba laptop a ne ye cheche nsem na ye nko bebia biom enti nyamre enkase bia haw mesrew nyamre enye wo mre ene yesew ebeye nhira ede amaw na ye wo Emmanuel Salvation Church International na osofo ni import ano eye senior apostle Anthony Ahenkan ono ena metwe aban no na ebusuafo ansa na metwe aban no mesrew mesa akabium subscribe na share video no
ede mame odifo okatachi me akwaba ereba Xposed yeso nyame asudwe nka wona tiefo nyina ebru nyame nhyirawo wedi ye mambe se umbre yetimi nka se enya asembia eyasem ena asem nso hia chechiremu ni ehia nyankopon ede adom wamfa adom anto ne keke wo ode nyansa ni nimdie ehye ne nsa eti na yatwen aben na eja ye bisa ye pese ye bisa se ensema etwitwi kono ye bisa se onipa ana onipa nyame afre no wati asole ano wati asole no ni nyuma enesen onipa bia nyame afre no ana se opese we nyame dwuma the dwuma is spread the gospel o che nyame asem chiri manipa te ase edi nyankopon ochi anene ono na dwuma nti se obi kasa me ma fanya me Yesu Kristo se me kra ma je nkwa me nyankopon me ye nyame adwuma ana me di sofo ha no yenti ye me nyame adwuma obi ye nyame adwuma chi obi a abro ene adwembone ne asisie ene ntro no buli wo man no ana se wo buli ni family ana o disturb obi o sisi obi ono na ye nyame adwuma obi oso ntosi ton obi oso nyaado aton nyina nyame adwuma obi ye nyame adwuma yes eja sa oka de wo lawyer de wo teacher de wo doctor o nyina ye nyame adwuma obi ye teacher wo nyame adwuma edum nyankopon bibu na tenyafa teka se obi ye nyame adwuma ho na nyame adwuma de a gise o identification sent obi se wo nyame adwuma obeye sofo a eno wo ne kwan nyame adwuma de mo ba he nyame adwuma na mo ye message am de ma mo ko nipa mi no example ti a e gospel bi be fo masachira na dwen ye nyame adwuma eti se nyame adwuma ene de ye ntwe amma de o doctor de o teacher enya de o tontos ebi onu na ehwe de aba ne se de o se me ye Kristo adwuma ni di sofo no eja mi bisa ni nyuma ene sen. Thank you very much. Obi odi sofo de sem me ana obi a odi sofo gina pulpit so no identify no se me de ni di sofo me ye sofo dwuma se mi pa na dwuma no se obi sua Bible ye na wa hwe no ho se nyame afre me na sofo dwuma no meti ase no metimi ayo na afe wa hwe se obema asundwe wa ye peace maker enti oboma asundwe ba me bi ba na busu me bi ba na fie oboa me nipa sachira na dwenfa kwampa so ma ne man na busua ene awurade nya ho mfa so afe nyankopɔ rules biara no otimi kyerɛkyerɛ me nipa di so amanfo boys amanfo ti community bi bia pepepe a kyerɛ sɛ diversion at the same time no osori a otua na mo e dia sundwe beba oprigi nipa krankwa na ohwe so se nipa bi o wasase suo no ebitima fa kwampa so ama wo man anyamfaso me na busuo nyina me nipa no ho abamfaso a wonde otu ne ho asi ho se osofo nyame nsrani Hebrews chapter 5 verse number 1 going was osofo biala yini firi ho sane ho emmanyankopon ho no nam fam niema enti sa na sofo die na tie enti sa na sofo die atia se ayete se enipa ana Ghana fo e problem se yenyi hu se sofo ade no ho atoka no odemu a na ya start question no enwo se sofo ede no ho ana e wabrabo eno ya bibi e material painful so obi ze sofo bitikam na sofo no nyame afre no na onu kita enhira safoa nyame fa no so kasa nyame fa no so ema nipa mpo sesa no ti nyame ndimi nhira ne kakra nyame also ni asase ne dia no ti ontimi nhira sofo no kwam bi so kakra ema bi asofo no ebi a onfa ne ba secrecy ho enkotere bi a moto so anamfi moto mu matazim anamfi tazim ko bibia mu na ga sofo no da bia no te ba secrecy no ntade atete na obura we Ghana ni na go hu Ghana ni sofo a
na taade atetea ana press bini sofu woman sofu a chele wate ne hye na entinka ye gidi ni ne nyame ehira entinka be ye ofe aye ofe ada na wo sofu bi da kai mu a wonne nyame ase na ubu na ten ana se uyi ntefa ene de eye nipa adwene a ene Kristo som ana se gidi ana mo enhia nti de me ka je fo nyina ne se ohu wo sofo no daka pepe mu a ya mu nyame ya na mo na nyame ase efri se nya sofo ni nyada ena omde atade betete e de akogina Sunday nyame kwa ompelesa oti ni wo trini no kwafo a na fofo minti na fofo sesa de da wade azie na se te sana gi nyame di na kwa asori bi akobi agi nyame di na agi di se onyakopo ni pa bi se na tade tete na sebe odi chele wate na nti wiase na eye wo fede a ene no ka se nyame nhira wa nyimmi cause nyame nhira no ene mama akoma konkon na manipa ka se nyame nhira wo se wo bi nyina nya ache nhira wo fe nhira wa ma nyansa ni adwo nhira wa ma hoden nhira afia kwa apo abeto nhira nyame ama osika nhira ti nyame ama nyansa nhia ngoma nyame nhira gwa hodo wate ase enti asofo so kwa bi de biechi bo opportunities buy minimum sofo bi arabusu afo friend so di sofo anya hwe e wa busu sika de age nefa boa nyamdwuma nefa bi boa busuan minimum sa sofo no wate ase ka kire me boss mpae e ma no enne wasisi asonda bibiri wasisi adan bibira me na busuafo nyina obia mfie o kire se ye wo maami wasefo a musikani maami yasefo musikani endino ugo wuso bi otika pe na de ose collection kwa na waje a me obi atoka ache me pen ini ba be me na me nsa kwa na atoka ache me pen a je se maninna ba kokwa de Germany Hamburg obi to sa aka na be me ton ka na mabofo akwafo kra na me de to asase edisi ipe bi ka hu to asase wakra edisi asondan and sometimes no de ubusa akonta ne bebria na o ya chia nyankopon asem na ya chia no se o ya chia onyankopon asem na question me pese me se bisa biom e fa won se asofo no ye ba asori mu a yentumi enjeje but eya mpempini bebre na se me de me mfa asori mu correction ye mfa ntua meka onye obia ye mfa asori correction entua meka inti osofo no wan na tua neka se nya asori correction ni di tua neka dens ka na di tua neka obi buza gofoze kaze ni Ghana skada gofoze na me kaze ni Ghana skada na me di ni ye ngaba ni dia se me di Ghana skada na o yo sofu a nya so sika na abedi dis sika na abedi aso sika na ni be your person dey aso me aso fotu ameka etu ameka na amanfo so chemiska o dey aso fo agatua me ma be train na we university ebi so ko edi se amanfo chemade na aso fo sika mo de ma me no 3000 kra me ho ba bia edi asofo sika no beje ye de be ma ho beje amanfo so beboa wo ade ase amanfo so beboa wo na ni nyina wo de asosi daise na okọ wani nyemom asori sika sofo bia se obe fa so sika nyina de na adwene wo tim no enye gospel na adwene wo tim no enye because asosi sika no eya asori adwuma asosika eya asoro adwuma pensa okay what kese wa so ni muti se o mebo instruments ni se otua omuka because the was of who preach with him fifre the obo drums with him fifre se mo na obi agiska asomanto collection wo mani bi afi bi secretary division of labor adwuma bi obi ye bi an waso no mo ese sofo no wo mani bi hwe no anka se Kristo ye ma Kristo baby they are wrong. And no everywhere. So for no so by your cast. A man for 50 bi umkoya sorry bimpo na AP cast.
nti wo twi ga mi no na me ensa bi o mu twi o etu o mu ka o mu su nya chop money and I mean ganjo se chinchina abrama sorry because maso driver ni na wo so beti matwi na ye Kristonia ana se bi nimtwi we Islam ni kura me de me mfa me o de ne se adwuma na abepe na side aka nti aso sika ni bi etimi toka FIFA members efie ba sorry at the same time member bi hu ka mo kaya mo ko free of charge no sorry sika to instruments am for nim sending board pa no ye bo ho for ye contribution as chapter 2 na explain verse 442 going you know 18 sometimes no aso sika woni metimi yo na o metimi ma donation na mutim twie sika ma sorry e ma so fu na bi to aduane die ma e bi ka na yere ne manyina those who believe Jesus Christ o mo wo aginya kopon di na eyo what so fu bi no ye pio be kompo anu aga say Rasta boys ni we boys mo ma meto collection ma me ne those who believe Jesus Christ and a contribute to the manya kopon okay Acts chapter 2 verse 42 for going Acts 2 na e be chiro say omu nyina gidi say ne omu won ye nyankopon dia na obi betimi so fu betimi afa kwambone bi so bully members unlawfully way apisika e dia ye ono ahu yi na oteka papam na asonda na bubu asonda na tete asonda na ya apata na ne car bi a 5 billion 2 billion car na otimu a me ho questions ebusa sofo no eno na amanfo bi etimi ka ho asem enye sa dia asem bi ani yeah what are those kind of bullying ya wonu ebi ne say ebi ami bisa I want to know the kind of bullying e ba sofo no kwa de na obo drama so o ya manyame e ba sofo no na yesi ye bibi na o say sika oso ya ma Kristo no e fa ho e de enrich no what are those kinds of other bullyings e ma sofo hu say we e yo no kotokum na odwen enye say asori normally na e operate unqualified man of God homo jinya me adwuma na inexperience nyame nkofo ebitima yesa obodrums ojeje instruments ojane sa kwa da bi sese ojane kwa sa aso no dodode bia odibi obi a osomo mu biara in terms of onya ojabre nya daje enyam dwuma no biara no esa mo members no ti ase na ono ye hwe no bi eka ho afi o se hwe ekunafo ene nkura wa soli ni mu a o mu amno papa wu mu sia na ekunafo no James 1:26 espere e o se asosika no o mu dibi eno efru ha e se asosika no bi ko children's home and I say orphanage near contribution edeko nemo anko basa ne so for je na nyame fo bi anko fie no aje obaye na sonda ne kwetiti apansam 1 King chapter 2 and I say 1 King chapter 12 verse number 4 spare na sonda titi apansam na so for no esa risika for free baby say am for hwenye na say scan dey wafa me who say so for no say question mark won ho kakra because the first one mo ban nyina no eba for purpose and this say kuna for one so no so for one ho mu ni nyankare wisia mo ntimi amwa won na wo mebo nso mesi ni mu a ehwe asoro no ni nyina so nti betima boa mpo aboa oshes amani hunu ni nyina firi asosika na eben ama saade amede menti ase me nyini say a proper administration ama me bisa sa question na ye come match on this question say empempre no ene me bisa question and you have answered me simply because me bisa say also for yes and you and say yes I need to be paid because me yen am yeduma empempre ni ye bisa so for say ye tua oka no wa sheda make excuse onyame na tua meka sankofo no assemble na work because they don't want to show their face me you say me yen nyame edwuma ntimi ye tua meka
they want to always as a person of koti kwan ka say oh e kwan bi say na me fa so eni etua meka. They don't admit say church members are affordable no eso na etua meka. So for na we jare nyame enam nipa akomum ena di tua oka ena ye so for ni tua oka enya bone. 1 Corinthians chapter 9 verse number 13 oya for bi tua ho adwuma no odidi afọ bi tua ho enti se we ye so for now kasa nipa ba wo nche ebeje awurade tum no se atena wo nche aka ye ho abom ti se church enti no church yen na mudidin bi to so a akoye ekuo akoye nyame doma waboaboa no society bia mo be the towers odoni ntiasem na yentie se won for ultimate building is ana in other way request aye adwuma. Secondly, those who believe Jesus Christ no society, thank you, enti de be film babia no ese boa oman no na eboa nipa timemfu ati asori ni mun eboa won wonsofo no ese o ma ho kwan na asori executives no etua woka dabi wa fa ho tua ka emwa asori in future na osofo no so ya asori wi na waka offering bowl no obi amfa nsanka mo fa mbre me osofo obi aga so offering bowl mo fa mbre na o indisciplined man of God. Me so for no meeting kura apaneso because asoro na asese ne na nyina yi adwene aso no amadachi enti so ye so for ne to korese wi no age akogu dem na o yira so esgani go fie dia ene na asoro no awu ye no ayeti se company bi na wate na wo no odi risi fan na ono yiro no ma edia onu obi aho na according to Bible James 126 no ekire se okay James 126 na o say so be we siane kunafo wa hunyi munti and this one thing we siane kunafo a e breach itie nyakopomra afa 2 2 King chapter 12 verse 4 no kire yen se yen sikani fa manifo no nchai yen fa pempa masoro fie ba bi nsa ya agwago to wakoto land cruiser 10 billion now team no asonda ya pata a big controversy a big caution to use of one was a within here no I was off the na what teach makakra afa nipa wo so ni mu no som na waje so ni wo so no ewrade enti obi amfa komni ahokire nkwa o so for no mente wase funya complete in terms of untiase no enyanye complete enti ne kai ubom eyekuo eya sorry the boa foforo yemfa mo asofo no o personal interest enti na odi sofo na e wrong ja me hwe o kasem a o kasa na chese wo chese onyame adwuma ne ma ehye asem ma me hu se de wo preachi de oye doctor de oye teacher no na kire se ebemu a omu nyina nso no omu ye nyame omu nyina eye nyame adwuma nanso o make statements no o kasem no e ma ye hu se ase de ofa se obeye osofo no na adwuma ne ye sonkun fa adwuma nyina e wo wiase mu ana obi kaso ye sofo dia se o no waji atum se onye adwuma ofu bia se wo bo nipa no adwene pa adwene si heaven so and adwuma no unique e different odi ase ade achi obi to galamse wonka ho obi twi train obi twi bus obi twi ke obi ye no obetimi di abo wiase onyire nyamdwuma no moye obi ga se me di sofo na me nyamdwuma wo boa na me dwuma obi ye nyamdwuma ji obi a o tu obi botum ana wo bokoro no ana wo di boni bi ene ye nyamdwuma na me obi a contribute bi biala mo man nya tax gospel ye nyamdwuma doctor owo pane nyamdwuma kese police ye nyamdwuma soldiers ye nyamdwuma navy custom immigration everything when nyamdwuma akuafo ye nyamdwuma ti so ga se me na me yezofo me na me nyamdwuma me de nya no kore what you say ninti wo no this house of the bo ho safo hene na mo di bule nkofo na personal interest na wo pa wo na wo nya nyamdwuma wo de na nya gospel
Enti hono na esa amanfo asofo no hwe ni yie e wo saa kwan na so. Wasemi etwe me ba nso ebre bi ye ba wo nchen e wa ha. Na ye bon kon na wo ka se kani bi ebre bi a wo hye nyame adwuma ase na nyame somo ba Ghana na ebre bi na sole mbu se ne asole ebu ankofo twa ho ko hia wo bebi bebre no. O ka se na they were doing kingdom business. But now they are not doing kingdom business. It's a me pese me bisa. Eni ahwefo etie me bisa say. Ye ka kingdom business ah. What is the kingdom business you were talking about? Business ni obi o focus the gospel. Na o make sure say o ye de nipa o beto no de o man benya so mfa so. Untrespassing rules and regulation in the Bible, including the nation rules. One air kingdom business. Now what you to mu say or no dear or be boa domana can sempa actually. Or no air kingdom business. Now and no been the kingdom business now personal. Na personal no question mark. E be no ebo so say also for say onu kwa ya so afọ first kenin na. What they go no fie. No first kenin na dey go fie na yambia no aso no obi a meso obi a me bribi a o support is support no. Ana say aso no nti hie ni bia nim a obetime hia moa. Our first kenin na go fie. Eno your personal business. Na kingdom business in the governor bi biala eshimbia e pre ma sunjie eno nkoso otimi ba. Na make kingdom business. Na eja me bisa asem no kakra. Na de antia me bisa sanso obetumi kwa asori. De ma obetumi ja asori bi ko tumi ka se me kwa asori ni first day. First time me share so for na me so otumi ya na me sika wo me hu ni na me de ato ofi na makofie na okom de me. Obi so tumi ka se o say na won ho you last ni na pie no nyankopon be hye wanu anu onyam nipa ne be ko ne ebi ni wo e wo se onyame nipa e hye wo bi se on fa sika embebu futuom because no mo the example na kwhye bible ebre bi na oba kra ni di ne last betu o so we mu ni na mo wo bi na mame na yi ni de no no mo de no here excuse na enkofo fi asole a obi be kwa sno kita 2 million prim na ni na free nsem na okofi on di oya na ye ka chen se onyame be hira eno nso ehun sesen na obeka kire yodifo Se obi ewo ho na orezi fan no se for si kenyira bra wa chu adwene si gidie so eni se gidie jira se ufu odo ko ne bae edu betima fa forma ko abla so fo no ne ma be fa ka akofie na gidie jira se for si kenyira man fa ka akwa gina wa gidie so entino faith biala gidie biala eni na so de asundwe bebe ni gidie papa gidu a eni na so enye ni papa say meaning who this can ma na wonwe who this can ma na kombede wo no bi ni fie bi ni achi gidi bone ni gidi a eye proper faith enti asofo mo yesa no won so wo gidie se baba for ya be nyankopon a by the time na ekwaja odia bible mra obebetimi abo said ye secure e kan sem di kontompo aje obi ade ntimi bo ho mprenso metua ka no okay that fit no ho. Secondly se sofu bi ka kire wo se fasika se bra fa huske nyina bra na nyame baba ho mo ho amawa na ufi se ufi ha fi kumase na ba akra ma serve am we na do huske nyina be ma na uwi na ni obi abere wakofie ana wako back to kumase it is so for can in other way no gidi asem no kan ba gidi no wo wa brabo ene wa dwene mu nshi ade na so for faith so for faith na gidi na wo twe wa dwene dey esisi wo no because we gidi no be you can a beggar which is wrong. It is not a proper biblical in the Bible. Ube wie no akofie no afa from ahani akra ko anakra ni kumase be no timi akọ enti no me susu say so for no beka by intimi so cd na ye sample say so for no kano
ɛna wo bie na bɛ sɔre ne de oni bie enti ɛhɔ no asɔfo bebree bɛka bebree bɛma reference aka deɛ but when ɛsɛ ɔsɛ hu sɛ wobɛyɛ deɛ wahoɔden ebitumi ɛyɛ deɛ sɔfo ne ka no yɛhwɛ tv so a na mpɛmpere ne yɛtumi nya message bi na wobɛkɔ na asɔfo a wɔn se wɔ deɛ yɛnim sɛ nyame adwuma deɛ yɛn nyinaa ɛtwe akra deɛ ma nipa baako pɛ na deɛ na asɔfo ɛne aba na members no omu di tu omo me na mikita nipa dodo we so se me na mikita nipa dodo etumi be ye competition e kire se mimi use Range Rover we se me na mi use Rolls Royce we se me aka mre kakra bi me koto private jet sa ne wo se odi onipa odi asori anim e ba abonte betina TV so eye kire ya yen ko mo nchen se yekotie nyame asem ana osofo biara one nipa and nkwaje ho first no onye papa in other way no inexperience or bibi fuforo de nyamdwuma. Secondly, suffer to no say me dom the doors enye no important we awrade anim important ni say nipa bitima sachira na hu Yakopon yi no important ni say o ka papa we do tu say mo ka papa tim eno na kire say nyame honhom wo mu eye nkurasem eye adwene wo fom eye tibia bi suban bi a ese nyame dwuma nyame dwuma nya rich enti no sofo bi te saa no de ne car ne property ne do mu tu ne ho a saa sofo no sebe na dwene sebe o mpraduasa na dwene wo fom wo nyame asem ho hwe Onyankopɔn friends of bi ama ne numbers on famara sorry na me makotu drugs and kopini pa 1 billion because of me se minya dom Yakopɔn ma obi a number say so far apostle trying ka want me amfani pa 1 million ama heavy ensi ho enti wo na wo pɛ ene nyame aye wadom no nya dom enti se dom no firi Yakopɔn na bi ma wan pa de a ka be sympathy ama dom no as no priority na wo pɛ se wo ye no you get a sympathy to the members and the nation than real personal interest and important. If you saw the domicile when you pay for 3,000 and over, Bible swear day. And so for God has room because me empty abra come here day at the one. No more try so be mo duane day edi. Into the one members enjoy in terms of one brabo nyam somu amanfo nya ho mfa so na personal interest na wo pedia. It is not a gospel. And the moment people so for go say we su so for being tune on so for and then na we say tete on nyam so Christo so mutisa so for comport on self na na so ba mpo abra no board dey aba pesi adi na so for no bibia na so ne members nyina so ama de oni bi mpo so for no twene be hye no motuom na so for no boa ne bi and na so for practical member gina ho a onfa no what you say because of nipa beka ho asem osum nyame na osum nipa on Galatians 1:10 ti dem no be say na tifu nyina ti asese yema yeni na ho asofo so yeni na ho na hote ne doso emwa me nyame asem nyini e woni pa abrabom woni asma mpesa okoshe no medi ya no ma wo na ye wie dia na me bisa se ye bisa enyoma ACC what are the ethics of the church and the ethics of a man of God enyoma ben obi beka say o tete abofra enyoma ehunyi a wo say o de tete abofra na nipa edi benyi what are the ethics o say tito kan tito tro na zan kwase chinje hu free o kan 12 for so a entertain nipa na most of the time no mesrem oni die ni ahobrasiem o man no say from the grassroots to pastors. We are say, me covered by no. Before covered, me come branch bi akobo mpaka chom say. Yare boni bi be so the one sham no bi nya no. E be the reference kwa. Na say obi otie mega say ma da na me kasa. Obi oba ma so obi anim say me yes ade. Ma so ba bia ni ho covered here no, including my wa bluchire nyina. Na the best I can say be say my radical voice am tifi nyame wa ne say me mani pa hu me say me da so ye nyame and ne nipa dwuna fi nyame asam so function
Ushe Ghana kura first Cote d'Ivoire. Ne Samadishu anom ye bob band life no mo winsa. Ne Ghana first na panyini bi ato nsa ye kotogu adim ne de Tara kataso. Ye de nsa na koma ne fie. Ne Ghana boys bot na sia bonten ne aso ye jot ne ye wi nsa. Nipa mu ade nipa ne ma ginsemu enti obi mpotim kase tia panyini akasa me bi mpo tia president in this country. O man no de ekoni dangerous. E was a sofo mu jai mirikatuo ne atutupe ne life sem no be hu sofo na change guni kom enka wa hodo gunu ho sofo wa wisio. You are not a serious. Enti no eno na wo say ya sofo no ye preach for salvation. Ye sorry was ane ma no ho. Ni make sure say adwuma na ya agensem, adwuma na ya asai, yetimi kasa. Na wo sofo ya don keso for dia. Say na je kai wa kasa nkofo yi ho. Nti dia mi kan na me say ye we say o mai ene ye yankasa. Ye betima de beboa ye man. Ni de wiasisi kro no na nyame anu nyame ntimi nhran yi. Na aja o kasa ewiase na den me last question me bisa say tumidie ni mpanyidie nkofobia bomutripo so on be Kristo adwuma na na obonsam empene so se nyame asem betena ho ade ba ko ye me yasa we statistics na uhwemu a nkremosom mu koyi mposi Kristosom at the moment. If we say indiscipline a work Kristosom it destroy Kristosom. You rules so for be and believe and any performance any believe in a different and now a big controversial. Yes, Christo boss was wanting Jordan. So for us young boss was been pumanya she cremo for rules of so from Abraham penso and no one daso ediso into mudiano a solid a unique. Yeah, Christopher at this year in terms of Bible no. You heard I promise child no. Mimi who say yempo no ye rashi gospel no. A binum and ye kwam papa and no manam so. A mama for ye bibika against Christians. And no na me pese ye nyina ye twa against you say yempo na sudie edayen so I was sorry because already a Christosum any the wiase corner as a adwuma na ya yedin e ka say salvation and I say preaching the gospel there any Christosum nko e ko be preach Islam you preach gospel but still nipa ginsam e won kwaje ho ani da ho konkon ye mudie ne peye no nipa adwene ye free so and just as of when tin amanfo adwene purpose say your salvation here Islam nyina ne adasom nyina ntwi pa adwene enko ne kra nkwaje so na say no say the we are see ko no ne say the man see ko no utim say ye preach pastor and am I say adwene sachira ne obuo ne ani die na identify nipa me hu say nyame honhom woni mu no ate abafom eja ye da wase we are say any ababo no mu ayedin aha ene yedemu abasi senior apostle Anthony Ahenkan wakasa wa church nsem bebre nsem a etwi kobreman no yaba e ma na bebobo mu ene wo so osofo bi tike mu na wo boa na wo ye nsem a Anthony Ahenkan aka ama menu we tie ya enkoduna bebi nka se osofo nya no ho da bi enye bi da wodien se wo hwehwe okra na waje nkwa wo be hwehwe Yesu Kristo se okra na waje nkwa na wo ye osofo so a wadwen members no na wadwo kwaje ho entu ho se me na matoka me na me sha talepa me na me wodie ewom ene ade enwo se osofo gina TV so e kire se me na me members do so me na me be 31st night me na nkofo dodo be ba me nchen me na celebrities be twa me ho hia ni na so mfa so embre because ye ku e de amanipa ba ko a na ye Kristo ene ye hwehwe kra no e de amaye se nye saade na wo ku a na che se de wu benya no e na wo hwehwe ya pepe nsem e na senior apostle e cheche nsem ama ye tiensempa enu nti ena meso betwen ben no aha ena medi mu besi ansa ne bekon betwen aben odifo ama ne de ne number egu wo wakasa ma wakoma to yem ebia wo hia no na woni na twetwen komo a serew ma yentwen ben no mfa ne number entudwa ne ento aso
Oh, thank you very much. Romans 16:17 say adofo mon kali uma mon check wo medin papa mu ne nsem hu nsenche kira mosua no sanko fo nsuma wade no so ye fro de ketre madani adokodoko bepe mo ho mfaso enti no obi anya vigilant na o make sure say nipa be wu na nipa wu achi ne so enye kwa asem ho me number me de ma wonnie paso biko na kohwehwe ni da ho eni nyame asem me number 0244 92 1940 0244 92 1940 0244 92 1940. That's it. Amen. Inshallah. Me da was so. Amen. Say your bound chance wow. Uji afeso na uni atwetwe enkomo pa. Say gospel. Xposed for say me kan cho say ye da was pa. Amen. 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 Ebusa for aha ena medemo ebesi me amedi dwumadie ebro medi ni limo elikem kwame amega ubetumi afra me efokent aha ena medewo ebesi dasende ebesi hia makra munina bye bye.